Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata darkar somni palikalta chung khan Mizorama COVID-19 shikai zakwa somnga pathum mu chua ani all mask campaign man lai mek chu tun thachung man tura po sei ani ram chunga COVID-19 thida na pek chuan dos vaibel se somkua pariat le nuai somruk akhum to ruale akai noi chia na thlen na mun Kerala a chan chuale chomdol na tho chun zom ani India chuan COVID-19 thida na dos vaibel cheza petling trep towa chaktaka thida na pekani theine tura thok tu doctor nurse le midang All India Radio chuan zana chibaya buk chewa heti rual hian thrileng ala re lawa wangin ngai thatu te film khur chun zom zel turin kan ngen cheu ani thridan na hi ados kimalangei turin kan ngen chewa midang pola ve tura som turin kan nge na cheu sa khawun puilo thleng tura hian mai tuamna vua midang nailo kudle mai ti faite longai puimo zelang cheu COVID-19 kai noi hria du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakua pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari pangaba ka Mizoram tan pakhat bial pani tei biak po thei reng ani tukina COVID-19 din mun hria tharbera mi zakua somnga pathumin hrian kai ti mu chua ani sampul endik zongzong sang kuwa zasari atanga za pakwa point pariat panin hri an kai ni tundin huna hrikai to zongzong zat hi nuai khat sing khat sang thum zariat pakhat annia nuai khat sang ni som thum paruk en koldam anni towa en kolai hi sing khat sang khat zathum som sari pali annia mi zathum som kuwa pakhatin an thi pui to ni nimin khan ZMCR TPCR laboratory sample test zinga za somruk an positive Trunat laboratory sample test zinga somnga pasarian positive rapid antigen test mga COVID-19 positive muchua tharhija sari somni panga ania FIA sample test zinga som pakhat an positive bok ani mihring sang khatzela positive muchua to zat hiza pathum ania mi noi khatzela COVID-19 wanganun na chan to zat hi somthum panga anga chut ani Mizoram thlona service thar Alliance Air Aizol Shillong Guwahati le Kolkata thok tur chu nimina Changkhan a service chana Nimin Khan Delhi Changin Union Minister of Civil Aviation Pu Jyotiraditya M Scindia le Union Minister for State for Road Transport and Highways and Civil Aviation General Dr. V.K. Singh le Mizoram Chief Minister Office Changin Health and Family Welfare Minister Dr. Arlal Thanglia le Minister of Sports and Youth Services Purobadro Moya Ten an hongani Pu Jyotiraditya Scindia chuan sarkar lai puin India marchak state te angai sak thule tuna flight connection thar siam hian chu en tirani atia Mizoram chu India le Asia chim chakram te thunzom tu state poimo tak ani thua soya lengpui airport chu passenger mai ba ka bungro phur thona tum mun ti changtlung tura ministry ayan mek zinga atel thu asoyani Health and Family Welfare Minister Dr. Arlal Thanglia na chuan Regional Connectivity Scheme RCS kaltanga sarkar lai puin Mizorama flight connection thar asiam chulom thu arhila India rama thona service bulchan ani atanga laum ngai lo Mizoram le Meghalaya in car direct flight siam ani ta chulom omati thu soin state pani tan thilong om tak ani thu soyani Alliance Air thona hi ATR 72 ania Kolkata le Aizol in car thokin akar laga Guwahati le Shillong atlo ani thochan ni thole ni ninga ni le inrin ni ate athok don ani Health Minister Dr. Arlal Thanglia mai tuamna vua tura bei pui thak na all mask campaign man lai mek chu tun thatop thenga po sei ani thua soi Health Minister chuan state din mun thirin mas vua tura injirtir na chu ngorle zola kalpui chula hriat ani atia hewang hian all mask campaign man lai mek October ni somnia top tura ti chu October ni somthum pakhat thlengin po sei le ani ati heti chung hian ngor le zola mas vua a himzia injirtira chuldon ani ati bo Health Minister chuan state level all mask campaign implementation team sarkarin adin thule anni hian ruwa manna thar anron siam tur thua soiboka he campaign chung hian nikhat kardana tal malakna review meeting nei thin turin DC te cha bok ani Health Minister chuan khovel le India ram state dangte kalpuidan le WHO CDC USA le ICMR te ngai dan zir chiang tu state level expert team on COVID-19 management rotna angin
min ria kai ti alan chhuat dan atanga sample test kalpui turin order ti chhuat thuai ani tur thwa soya hemi chungchanga hian mi puite le khotlang hruai tu te hril fia konga na sataka tan lak angai ti soiboka in chung khura nanna khir khan veitele kumupa tar chaklo neite film khurpuile ven pui angai zia uar taka soin heti konga hian na sale zualin injirtir atul te soibokani vaccine chungchang po soilangin health minister chuan vaccine lelave lote in khor chua angaya NGO tele tlomngai pol te tho pui apoimo ti soin abik takin nambil tongbil mang tlomngai pol tele khotlang hruai tu tenen thei top chua tlan angai ti soibok ani Siaha district chunga central sarkar sum manga nikum chunga na tho te thlir hona disa meeting nimin khan Siaha Lok Sabha MP pusilo ro sangale Rajya Sabha MP puke vanal vena hovin video conference kal tlangin nei ania meeting a hian Siaha district chunga central sarkar sum manga nikum chunga na tho te thlir ho ania CSS manga masona na thoktu department rang te malakna thlir hova an machoble har sana te po soi ho ani bok Pusila ro sanga chuan disa meeting chu CCS line department ten sarkar lai pui scheme poimo tak ta chu thataka an kalpui theinan te har sana an nei tele an mason chinte in riat pui tona line department rang ten tho hona an nei theinan le malam hunata na scheme le plan tha le fel fai tak duan ani theinana meeting hi buat sai ani zokani ati puke vanlal vena point thu soin sarkar department rang te hun birwata na tho zo man tum tura chain an rong bo sak mi puite ta na thei top chhuat theu turin a fui ngal bok ani meeting a tarlan ani dan chuan DRDS ya ha malak na MGNREGN waya kumsang ni somni pakhat chungin job card holder singkha sang rukza somni hena niza na tho to ania sangni somni pakhat somni panhi financial year atan first quarter ani somthumba ka second quarter ani somli pakwa tho to ani PMAYG rural housing scheme waya kumsangni somni pakatan beneficiary zariat somko panga than ania Siaha ardia zathum somruk pathum le tipa ardia zanga somthum pani sport verification nei zo to ania registration kalpui mek ani chanchin thar hi all india radio aizol tanga puanani ramchunga covid-19 sidana pek chuan dos vaibel se somko paria le nuai somruk akhum to Union Health Ministry soidanin nimin ringot khan ridanna dos nuai somsari pakwale sing sari sangli chuang pek ania ridanna pek dan hi uluk taka en nona vil chun zom reng ani donani ridanna pek to jinga vaibel se somruk pakwale nuai somriat pasari chu dos masajok la ania mi pui vaibel se somni paria le nuai somsari pani chuan ados kimin an la toni Health Ministry soidanin darkar somni political ta chung khan rikai sing khat sang kwale zanga somriat pani en koldam annia rikai en koldam zat hi za somko pariat point pakhat pani ani towa tun thenga rikai en koldam to za chu vaibel chethum le noi somthum pali chuang anni to ani ruale akai noin chiat na athen na mun Kerala chan chuale chomdol na thei to pa tho chun zom ania AIR correspondent soidanin he chiat na thija chuan somni pasari akai to ani luikiang ngai omi puite chu inral ring tura hriat tir anlania sarkar lai pui point a theidana pianga apui tur thu asoi Kerala a ruana satak asura wang hian tun thani somni pakhat le ni somni pathuma PSC exam tur po son hlat ania college hon hun tur po son hlat ani bok med department chuan voin lama chuan ruwa hi atlem deuh to don niin a hriloka masani lainia tangin ruwa phingphi siau asur ngur sau don niin asoi bok India le Israel chuan free trade agreement chungchanga thathar lama inbiak chunzom anremti Israeli foreign minister Yair Lapid nen anin biak zo nuwa external affairs minister Dr. S Jaishankaran nimina chanchin bumi te bula soidanin rampani te hian November tha in biak antrananga he in biak na hi nakum June tha a amor pok ani ang minister pani te hian rampani in karbaga khovel huap thilten soiduna covid ridanna la te certificate in pomsak anremtia Dr. Jaishankar chuan Israel chu International Solar Alliance member tharlam beratan alom lut bok ani chanchin tharpuan ti to main chanchin tlang pui darkar somni palikal ta chung khan Mizoram covid-19 sikai
zakwa somnga pathum mu chua ani all mask campaign man lai mek chu tun tha chunga man tura po sei ani ram chunga covid-19 ridana pek chuan dos vaibel se som ko pariat le noi somru akhum to ruale akai hnoin chiat na athena mun kerala a chan chuale chomdol na tho chun zom mek ani chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chu ani